Odofo mema kwaba edeba Adom TV. Jumedi a wani guso a wohwe eye Nkuranhyensem mre. Ni apese wo yi biara ne nyina so ene wadwene. Ye de adwene ma wo nyoma miensa se wo de bedwene abrabo ho na wakenya usuban bi na wape empo susuye pa bi na wagina so bibi to think. Efe ye de okra na ma wo se ubenya ope I will or my will. And it's under my soul Kenya atenka. Enti adwene ope ene atenka na efe we Kenya nyoma bi abagye die se bebem na eno ekenya usu ene oban na amabotra nia yakwansidie no. The limitations of your life are first made in your thinking patterns, and your empowerment can also be in your mind. Adwene wo emuodu yemebre ene yenim ne ekoso wa adwene proso yemebre ene yenhwe nyoma yehwe that you weigh the things you listen to on radio. It's important that you weigh what you watch on social media. Ebi ye obi adwene ono de ato obi ye susuya obi asusu no de ato ebi ye entro ensembi wo awote ya beguro ebi wo ba hye wo ama abufuo ti se eneda ekwe ka kire ho se me behwe ne o ma begum adwen proso ede na madwene ho ensembe na mema kwan na ewura masum efoni be na betwa o ma adwen proso, because whatever enters your mind will take control over your life. De be ko adwene mu bia no e de behwe abrabo so se wo ma kwan ema ensem fata ensem ya gudie ne empo abomfiansem ensem ya empo abeguro ensem ya bufuo na awere hodi ni atete edokro wadwene a wabrabo nsunsunso na wapagya no. Your mind is the place that you capture how your life should be, how your business and your marriage should be. Wadwene mu na wo pagya enyoma apeso abrabo yo ntu abrabo nkoyi anyame na mayo enyobi na ayo nya na bi na ajabi ne mom wadwen ponso no enyoma makwan ma egu ho no ene one. There is no powerful thing in life than your thinking patterns. There's no powerful thing in life than your will. When so ko bi say me pese me koyo me wo pe ene wadwen kwa ene betima nya obeso ye enu nti no nyankopon ma wo tirinko no ma mesumi tirinko na wadwene nko na madwene nko wadwene nhye obi nsa enti me ma kwan ema nipa nsam a woka enu ma ayoye enu ma wo hwe ne TV so radio so enkenya wadwene sa de ne nya papa wankasa won nsam abeka wadwene proso no your private power and your empo property waja pade na be kire wadwene sunsanso empo na kire abrabo sunsanso. You can only change one thing to become what you want to become, and that is your thought and your will. Your thoughts will manage your emotions. Adwene a obadwene semre ekoi ebe kenya watenka. Adwene a obadwene semre ekoi ene be kenya ope. Adwene a obadwene semre ene be kenya ugidie sempo obenya kuduro ana abambaguo. Ena adwene a wodwene semre ene be kenya ne apoto kan fa na attitude enfoni abetwa go adwen proso na empo kenya wone ye ne wodache. Whatever controls your thoughts, your will, and your emotions will definitely control your life. Wo nipa wa ye yie ene ne a wodi hia ya wo bre no susure da wontem e kwan afa so adwene abrabo ho nisi da wo hunu ne mafa nisi da wo kire ne ma asefa eno na enso se da wontem enye sika enye school me hunu obi a wako school awie school asabi wo bre esan se na adwene a odwene adwene papa na atenka atenka enkenya no ena me hunu obi nso asabi classroom kontra ho bi da na esan adwene o kenya o na adwene proso me metimi ayo we ni adwene ma adwene se ebe yi me we susu mekọ ha koye ni yi na wo adwene adwene pa epe opepa eto na muntuo papa ekansem pa fa no ho ne obi ho no ene ayiye emamanfo epese oyeso wono. The most dangerous gift that was given to you at creation
is your thought and your will. Wope and wadwene dangerous pa. That's what person was say ya ebe say. And the most precious and powerful gift that God gave you are your thoughts and your will, not your spirit and your body. Aha, sorry ya. Ena ya po ya ho ni asra na kama me body fine. O body na ye. Wakoye heart test eye. Wakohwe wafumu eye. But have you checked your mind? Emine do esa awafo mpanimfo ne nkwada ye mind examination. Said there wakoye heart examination. Na said there BP aduro, na wakoye kidney test, na wakoye HB. Wa he moje egu wo ho no. Say wo ye wadwene mu HB. Na hunu nneoma egu wadwene proso a emwawo. Enya wo pese begu so. De begu wadwene proso no ye ntete ye de ma wo firi nkwada abremu. Ebi eye nsem a ye ka kire no na nkyekire a wo faaye. Ebi wo tibia akọ fa mu ni nyina na egu wadwene proso. Na aye wo su ni wo ban. Ene dey mesre. Emre do ese obu kompo. Ja kasa bebrebe no. Ja sobobo no. Na ja ese wo de otse won sa won krofo so no. Na mpobisa won se adwene ben na egu ma adwene proso. Esan se adwene a ma kwan na ekenya watenka no. Ebe kire bebi a wo pe beduro. Ebe kire bebi a brabo ebeduro. Your will and your thoughts are powerful, and they are what directs your paths. Wadwene ene ope ene ekenya wo enhye obi nsa. So baby bi a wo pe nye obi ho. So badwene a wadwene enkuro obi. Fanse me no ka sei, betwe wa no. Anamaka asemi enye de. Wo na ba kire mu se enye de na were aho. Anabeta ka so we de onim ne okan ma menya no na wagya no manoko. Enti de be ba wadwene pon so bia no. You have to examine it, whether it will sabotage you or whether it will lift you. Eba no abrabo, eba no apomodne, eba no sikasem, eba no kita hodi a. Ni nyina enyina so ene wadwene. Watenka ene wope eyeduaba. Wadwene watenka efe ne seed. Na de chimbia adwene a wodwene no wodua e wa abrabom. Atinke baba omu bia no udua na brabom se fanse waso anopa waye ha ena ye din ena enkoyie ena mefa hie sa ena wa brabo opese yo wadwen de automatic de abadwene bia no se kokoye ma no na enam wiem na ye ma ha ye makuma ye mebre ena ma adwene abadwene bia no ebebam ama adwene ye nto demom e wadwen proso enti when you want to shape good decisions, think good thoughts. If you want to shape good choices, think positive thoughts. So person ofati mo papa ese odwan pa. Wuntimi enua adwemfi enti suban papa. No abrabo so enso aba papa. You are whatever you think. You are whatever you think. You are whatever controls your mind. You are whatever controls your will. Ade bi a hye wadwen proso no. Say nipa say ni awusua say ni awohwe say ni awa ka kire ho no eno ena wo ye ne. You are a sum total of what you hear and see every day. Ade a wo bia ade a wo ti bia no obeye ho. Me ka kire na bi anu bi say nipa adwene ete say ba ko so na ba ko aha say ene wo hia bibia ha na ehunu na obadwene ho ana akoto ha. Enti ekoto ha enna afe ebe kenya onya abeye enti bisa wo se de na wo ma adwene pon achi awira ho wo yaudie abufuo ana I feel so insecure in life menyi obi ani na ka kire ho se abufuo mema kwan e ma ne je adware me awira ho so mema kwan e ma masape me ho empu oyaudie mema kwan mama penyoma betimi ayo a ebe kenya me na matenka aye ode wo pe na betimi asa ade enede onkra na wadwene ekura wo me de me ka kire wo opa afa opa so awo mfa na sa obeya a ne nyina so ene wo so ana pa didi ka se oye ne se obetimi agira hwehwe nim na wahwe anim na wasere kakra na waka kire se me your mama me sefata dia me ko enede me din kunim enkunimdie eye media ye die eye media me de ahopsepe na adwene pa na me ko bubura
or time atu achine no be a bibi mpo anya da magya mu manaka na me de opepa subampa ya adwene pa na me ko bubura na dai de abeka kire ho no obetimi ayo de abeka se wontimi nyo no wontimi nye se wusu wudi awerho na mabufuo taa wachi a ento asa de besa no abrabo enkoyi ene adwene a wodwene na no ne wonne wochina adwene abadwene ne no ene wochina if in that day your life will become a reflection of your thought and your will about what you heard and saw. Think right and you make your life right. And that day when I'm the jawo for obi da catch and say me nua be man me nua ba ye nwina adwene pa ye nsu aba papa onyame enka ho woni onyame entina me am de dwumade ho cha me e dia me so ani tekotego aha na me jawo ma fide ne nkoso na Adom TV dwumade e di akire na e de dodo makrao